much ahwefo ne etiefo monitua ya babishem ewo sotu Nana Agrada the Repentance Fetish Praise in Ghana 2021 ya ba na soye monitua hanuma bochenku pa enkrofo edoso a na nkaba ye nya wo too much station say Nana Agrada say wasesa no hye na bosom no na ya ba na soya sisia munim de ekoso sisia say abosom ne go a ye hye ne sisia no ne niama ne go a munim krofa bochenku apa ne ekofie ne ye ne no atwetwe nkomo monitua de ekoso bia no ya de bebremo live too much gh monitua sisia de ekoso a abosom ne snap niama odi ye ne enim asem no eno na etwa no monitua abosom no ene egugya nimu no niama a oye no eno na monitua yi monitua adofo no ene de life o ma ba be pie Nana Agrada efie na mo hwe eja a chese ehye der brubru ha pa enya asemukuma na bibusa se eye no kre ese ayam Nana Agrada wa fanya kopon se ne kra ne na ginkwa ana efrise wo hwe enieme ya hye we ye na bosomo a chese na wode edi ne nwuma no eno na we ni nyina edi efri ne fie di aba bonti aba be hye chese peso che Ghana for no kre nyame edi ne nsa aka no senia wosi eka no na enya dia obekọ ni nchimbim adofo we dia fili gadochi onye say eya atesem ye de eye live ye di free too much gh edi ebre wona afia enstro mame ena medi edwuma ehun dwuma nyame ehun adwuma wa wo hye wa hyehye na bosum ni nyina wo hwe empentua synapse no wode eye ne niema ni nyina eni hase wa pipe ni nyina chese wa hyehye no hye eja no eder pa eye na eye no krese Agrada asesa asemi de eche kure asemi de kentema o na osha edonkofo abodom pimpa ewa ha jese wo mo ehye eniema a esisi wa ha no enyasem kuma na mene adofo makomienu ebetwetwe enkomo afa ene asemi ya chese aba no mene adofo ebe etwetwe enkomo. Hello mini abema etisen ba cho bebo din kakra amaye Even Jubilee Sarata. Okay, Jubilee Sarata. Hey, you did the ebodu. Na ya ye sha ye mami Agrada ne ma babeshini. Woji tum se pase wose wasacha no wasacha. We de wa ni tua fili gadochi. Nti bibia ejankeja. So we hunu the problem bi ayen de ho. Ejankeja na che se ya pase wasasa. Oh madam wa ni tua. Enne no say ehunu say Agrada for Bible and say we chim duku say na mame so ayi asofo mame eye ya omugina abonti Kenya me asama enyo wan. Oh eye ka be me de. Eye pan eye. Ebe o de. Me de pan me ni beje. Na che say na enkane na pobo na obon krofo na ha wo kakra. Eye asemo. Eye o de eye mayebi. Okay, yo, ye ni abema no, o say I o de nyame asese Agrada wa de wasacha na je wa fa nyame yo. Ye wo eniame mama wo ha ye be koso ani omo atwetwe enkomo. Yo, wo hye me nsabonkum ha me ni abema nie. Ono soso eni tua abra na Agrada ehye ni niama na bosom no. Me ni abema boko de. Oh, nyame adum bibia boko me ni aba. Okay, pa chana bobo din kakra amaye. Me frɛ me Kwabra Japan. Kwabra Japan de do. Minya na adia wo hye eja ederi ya Agrada esimu pisa mpa wasesa oyitu mu sampa wasesa oh dia yi de yegidi se nyame adom wasesa nje yo se akabo flag bia oh dabi dia ya hye nana ayi sika gari a oda ho yi de utimi se wasesa nje urade na yede asedama ne se ono a ukomu wa hu se de oye no awrede aka na akoma se se 160 watimi asesante de aseda be manyankopon waya de se wasesa pa okay inte ebra ye unhu no TV so ka se nyame de nsa ka no unya water shock na oh do mi mom de mi hu ye no na mi hu dwiri mi kakra because
obi a woyɛ adwuma wei na afi ɔse nyankopɔn de ne saka ntino wasakra de na ɛsɛ nipa bi o asase si na sɛ woyɛ bibi na sɛ nyankopɔn akoma kan sɛ wo sakra ɛsɛ wo de asodanyuma nyankopɔn na efutuo ben na wuwa edima ahwefo na se wona na wodi nkan gigi won sika na se odada wo mu se ofesika beji sika na efutuo ben na wo edima Ghana aman ni ene emabunu de misumaka che minua ama ni minua mema no se eya hwie na so monye because omo hu de ekoso wiase a sika ho odin minua ba nti se wonye sika kakra hye obotum na se won fa mpe bibi pa nya na se odi bedi sa nyoma we ya chidi a wa na ha ho ti meka che minua ama ni minua mema no se omonya hwie pa no momani na ho na sisi wiase no emu odin de misumeti maka che minua ama no se minua kwabra na sa meja wa ama akokra no uzuzu se eye end time na se wiase awie ye na ye duru no me de mehu se wiase awie ye na ye duru no nti unipa wo ha se o ya hwie na uhu anamo obetu wanamotu yo medase nyame ensha obebre se na adofo ye koswa ene adofo yeden edi enkita ho efa eneme ye ache se kosui ye koswa kaya ho na che se ye ne ye nuanom enye den entwetwe enkomo pacho ye nya menua bema wa hase amene no eba betwetwe enkomo menua bema mecha wo Pacho me dioso. Pacho be bodin kakra e dia man. Yeah, friend Mauli. Okay. Ye nua ba Mauli na abra hunu ibusumi ya agrada no krem no o se wahye no no hu dwiri wana. Because I am the washing because what I saw me ko asole ni bi. Agrada ta sorry. Yes. Da be no te no. O te last no te asole no. But ono ka say and Thursday obede obeba bishi bosu nyamante enya mbra. Hey, wow, asem we there abom pusan kakra. Yes, what say oto sorry 1 year ni. Ine che se ojai abosum sem no mitiam ka se ma je se ojai abosum sem na che. Debi o ka che so be so njai but to show now o komu no ontimi ye there ontimi jantin and Thursday the obeba ye there oba bishi nyaman. Okay, yo ninti no she enyema ya waba behia enije bi awra wakumem. Awra makumem pa sawa shinyoman. Me akasa me crap de. Okay, ninti enne no a won se ye na ye maame agrada asesa no e de nkranhye ne afutuo be e na wo edema no. The afutuo am wo man se nyankopon ya de so na kumem. Na dua odi nyankopon edwuma na se na busu so be ye no. Onye ni sa na nyankopon so be de abehira na bie kwan kese ama no. Midase na afele efutuo ben e na wo e di ema enemebu na omo no de bia sika gari fasika beji sika nkwa na omo pene efutuo ben e na wo de ma wo me futuo am wo de ma omo ni se sa abusum nyoma ni nya na de emboa na omo de wo fa busum ni we no eso njai na we de penya kristo sum bi sum. Yo, adofo munya mohunu ni ensem a chese waye den waka no yedenya miase se na agrada waye den wasesa kosoa eka me ho we die enya artificial life every agrada efie so tiom na ye ne mo edi enkomo kosoa aka me ho na ye ne enkrofo ene adofo no mo wa ha no engusoa entwetwe enkomo adofo mo hye enipa abonchenku dompempa ewo nana agrada afie ani fie no chese wo de din krakra ato so ayacho oba parts enu ne edi eda ne fie na wo hye environment na otimu se eye nkrofo bebre nwanwa nkrofo enwo ebutu na chese asemo kan ya abrante ba ko kan ya eye me nwanwa ne so se agrada ate empaibo bia a chese for 1 year nie na da no so mu ko hie mu na so mu ka nyame aso na so mu tie nyame asema ya na agrada kan da ne se ono de o peso sesa efri na bosum sem na nya de obeye biom na wo hye na sorry fo no ebo se ene a eye ya wada Thursday obeba ba be hyesa ne ma we nyina na wo kan ye no na ni church members ni mu bi no efi se bia o e bia nya no kre ye o kan keke bia ene de ato won
bosom but what done a di amana ya finch mama wona hunu sampa no kra efri agrada mu se wasesa na no kra ne sika gari bosom no hye e na wo be hunu na ya hye no na agrada na nimfoni so kase pa signboard ele ebo hog de jano we enye artificial we eye life from too much gh ene ye de ebrem wo wa wo hye environment so mu se enkrofo aboy pini ha ye pa na ye won so se na agrada etimi afa Nyankopon se ne kana je nkwanti adofo e na che se oba YouTube anase oba TV so obeka se wasesa no kra wasesa we enye se I me share that day aye Ghana for kalabule anase me share that Ghana for na ye die eye no kra mu no kra se prophecy efa ne ho ni nyina no it has been fulfilled wasesa nyame e de nsa aka no enti no yen hwe yen na agrada said obey odifo agrada na say odifo say kwa wasesa ni din enti be friend odifo ba etadofo asem ene eda hono na say nia yeni ababe ehunu eni okoso edi echi eyetuma gh ya na betimi di niema say bi edi abramo life abra te say artificial bia enda mi so a me di sa enensa mu adwumadie mi din di afia ensuma koso a ehye na ye boy pini agrada afie ye kohwan kasa ni fie ba ko na wo hono ha ye ni sika gari fie no ba ko ne ye koho ne ne no akwa pensem na say ye kwa hye nia ekoso ewo ho so adofo se na medin kan ekan no ni se kame ho na ye ni enkrofo entwichi enkomo emfa na agrada sesa o se wasese ho na wo hye mensa enifa so he ya menya me nua ba me ne no eba betwitwi nkomo ye die enye se obi na ka che no no ogina ho ne ni tuania ekoso nyina no na obebo no tofa na odi ayede odi amaye me nua ba me chia wo me da se me nua ba na pacho be bodin kaka e di amaye me pacho your friend me Elizabeth Dapa but don't na friend me achede achede ampanyame achenade na me nua ba efa agrada nsesanya o se wasesa che se akomo ama wetimi yi na bosom nyina e de aba abonti no ozu se no kra ofri ni mu ni nipaduale na adwene mu nyina se wasesa ampa me nua ba de metumi aka ne se sesana wo se wasesa ne de obi entimi en challenge no okay na ye nyina so be di adanse se obi se wasesa wuhu ne tebiam kwa hu se wasesa na me maame no de metumi aka ne se me a me gina ha idie onya nuhu bia upon ni nyema abosom nyina wa hye won no osusu so o se onya nuhu eno de enye nwanwa se obetimi aka se ebia me hye me bosom ama eni wa nyina atua se wa hye bosom na di adanse se wasesa adenti na me kasa ebra ye chi akuapem polo no me nyo obi a metako social media me nye na obekasa ye me hye me nua ba ne se bia na osu me kwa me TV no na me su because me hu se me nua na anya nu hu hye se bia na me maame na kasa okasa woni bold eso fine ewo musa but nya nu hu su emu obi hu se ade na wo ye scamming was scamming amanfo asabe me de mani hu bi ba me nuanom dodo ne me maame papa m dodo na ka se abi bebre na famu ewu obi ho ha okoji lo ene ba bechimatuma meko afiase de ene wo se me kama no adu so edien ene wo se oye bebre na so wo bench ebi nimu da so te ase edien na wo se wo se wanya nu hu a metimi aka se edan ya wo siye ka wo dem enye pocket ya kan se pocket money wo de ye enti brabonten se wontimi ntua ne nyina mpa at least eye de samrei obi papa panimu bi a me share no o se oton ne taxi oton na sase ebia ne wonim abrabo mu nsem beka se eye sika ni bre nanso enye sa what you say me gina hoi ombu me ebra ye kye no ye kromfo ehu ye me kire ba ne frame se sister so tuom na wote se na ye krom ni bi e de ne gold e baaye me ka kire ni se ene me de me tie ne se ye se de waje ni sika bia ombra na o magi ni sika nti won ka kire guy no ombra ene guy no waye basa krom ho na me free eye nsem bebre nyame de se wonu ho a abofo mpempem ena o manige na emom do obema ye Ghana fo ehunu se wonu ne ho ampa no sister ye nyina ye ni adanse se ye nyina ye ko bible ma em se obi ana ofro due o se den a Yakopon ka se sifom na me ko fie
or the ahoho ne ahosepe ka kire Awurade se me bu obi a me bo ho plensa e de masa nipa no menua se menua maame ne so wasesa me a me gina ha idie ebi obi o hwe mbedi matem then so me to me se nyina be ka no krede a se ukowie obi ade na so agya akro no ba fa nipa kra de ekoma no ene na kyerese because Nyankopon pe kro no ade Nyankopon pe sisie intimi de kakra metumi aka no jo me da se bebre me nua no ba no adofo wakasa ye nua ba no akasa pi onu de sisi no ojitu mu se eye camouflage bi keke na agrada ye de e de air force so because on mi se bia ya police for be china na senkrofo be bodompe ma ba de fia ba be ji wo sikanti no e na ama na hyeda hyehye na bosom no na wososo adwenche ni se eye no kra ese agrada asesa ampa na me nua ba na futuo ben e na wodi wo ma bunu ebi ene na agrada se wasesa na another agrada so be peje ni mu na wasade sika gari ya ene mebunu abaye ye ne disketi krakrakra efutuo ben e na wo e de ma won me da se kakra metumi aka ne se metumi atu mafo but metu emafo yie pa adenti na me kasa oba se wote ho a ma fa wonsa eye adwuma ema pekoso hwedodo se ye nyina ye be sha a dance di amanfo di se me maami aska me wo ma most na ye ma ema ye pesika dodo se wo de wonsa ye adwuma se wo kone se ye one cedi mpo a wo betimi de aye bibi ema pensenkyere ne dodo ye nja ne mfa ye nsa nya adwuma ne nja se ye de ne so to be ma so hands go hands come se wo be minimum be bia o sika obebi wo ho a menua aba o sika pa ko Dubai kwan so ba enso da so sia sorry dem e bo mpaye ogusu ko nnuro so se aduro wura no encha me ma no onya be ma papa anka ni sika na ekita no no obi na tia sorry dem o a obetimi afa be ma se be me de me hu ne mepewo mi wo sika me hyawo me yentena eye Ghana for ma den because se onu mom kose be ma ne pa be ma de be ye ne dabi dan so mamenka na mma nyina ntia sesebe enye emema nyina na sebe mpraduasa omo agimi be ma bi wo kwa akose ne peye na hoho ho a eye ne fe eye ne de se ono so wasabi na nka be ma ne sepe na oba abese ne pe wo de be ho ho ne ho enti na ma na o maba no omunya mema omu wosika no achiridie me de kakra metimi aka kyrom wo mo fo omo nsa ensa na wo ho no yanka se fadidi for ba fa ye adwuma na se wo ye adwuma bosom so ode yeden komfo so ode yeden malam so ode yeden na bompa ye Nyankopon pe ene wo hene so odo hu tu Awurade so a opon bo ne nyina Nyankopon be ba ochidom adwuma bia obeye bia so ebeko true amount adofo ye nua ba no wakasa nyame enhira wo pa ye se wafiri wakumem ne wo nipam etimi etu emnya emabunu ne emema efu nyame enhira bebre adofo se na bidin ka no mi bibia ebra wo life na koso a eka me ho na me ne ye nua ma ko mienu bi enkoso encheche enkomo dofo mensa asaka me maami o a me ne betwetwe ko we de oyo batan eti se ye na agrada ya nti ye ne no ebetwetwe enkomo ka me ho aniama akwaba mama mechia wo je so me ba ho te se nyame ado mama me ho ye na wo nso nyame ado me so me ho ye mama mpacho na ye frose ba cho ye frame me happy folly hey mama happy day. Yes, I'm happiness. Thank you mama na wo hwe enne ye na agrada efri na komem ni nipe ma abehye na bosom nyina no osusu se ampa wasesa Oh, to me dear me to me say Nyankopon wo mrema bibia inti emre no so na se nyame pagya ne nsa bibia correct inti me gidi wo nyame mu pa se nemre ya onu anka se wasoma ni doba Yesu Kristo odi ni moja abegu asase we suma odi age ye nkwa enya aponchi aponchi de bia enya aponchi moja enya akukwo moja na me gidi wo me mu se enne se na wasakra ye binum so sa na wasakra na agrada ne ti mi gidi se sa di no so eni ni so biom Nyakopon kasa dware no ordinatary na hye no obeye adwuma na odi ayi foforo no mu so omu yes omu ti sa eso no mu ti ye mpa bo no se Nyankopon ma no ahwade no ma ne nkwantintin na ofa sum nyame na bible na odi bo ne bu no onye bible no mu ho adwuma na foforo so omu nsachira omu tra TV station a omu to mi chia man for sika a omu to mi chi nkrofo ba ku omu suma kwara no mu yakọ chi nkrofo ba ku omu a omu dachi omu se no a me happy me gidi se ne na agrada wasakra
ena Nyankopon so be soma ni na abofo no mu om be bɔ ne ho ban obesi asori dan atweakra ama Yesu media dia me hunu no so obi ti wa ma obi ambo aten oni Nyankopon na ɛwɔ asɛm ti ma obi ambo na atem kra oni nyame na ɛwɔ asɛm ti mi so mi bisa nkwa ni ahwande ma no na mfa so da chon bi asɔre ana mi so makɔsra no oboko na sorry me kwa akɔsra no dodo onu se no bia wo hunu sa obeso no nyame mu a abofo no omo ahande no na mimi ti anu so mi nya ho ye beta abofo no mimi gidi o mi hu se abofo no omo ahande no no wa satran so efi se emre bi oho a obi no tu kwan free baabi no mo be yes ade no omo kwa no dani owo ma omo adwin sa no omo sika no omo adwin sa afamu awu so minim se ne sa kra no mu nyina no Yakobon fa ne boni enche no wow now sum nyame e wo honhom ne anokware mu na akra foforo no so mo nsakira de ame ho no nti ye de nyame be pata ne ho na Yakobon boa no mama me da se na wotie enkofo no se ba bebra ka se so lana grada se ampa no kremu se wasesa dia ene enkofo na oye omo fo sika gari na oje omo hu sika yinan on sanfa omo sika ma omo back ujitu musa oh me say there mimi jitu musa na so ebi oho ana sa sika no wanfa nye bibi papa so what ase so no ankasa ojidi woni mu se Yakobon huhuma kana kuma na se sika no bi wo baabi a obetumi ade aye de na odi ama omo obi oho wa kwaji loan na odi abre no e na wadada no ni nkrofo no mu abunu sa abranti wa no omo pesika omo diska abre no sika gari no sika bia ni ho a wo benya na ebe dosun ti se gari jise wa uti free na Yakobon so di nhira no ede e kan ho ma enti se wo so be jisika gari de Yakobon e na ye sika no e ma ne ye gari bebre enti so wo sika e wo nyame e wo nukuremu a ofre obi no mo mo da na ni so mo sungu no so na on che sika no e ma mo so be se ni japade ni bi kran po a no de agi ni nkwa so what you say so be se japade ni bi na wa wuye obabi no on ton sa japade no mu no fan tu obi no mu sika na Yakobon de on bie kwan no ma no evi so fa nyame de obesan bre ebetumi abam se nyame be ma ni nuama we ni nyina besan hwere no ansana Yakobon kasa di ni san ebetu ni so apagya no ama obetumi aye adwuma pa no na de aboa nyame ti mi de ame wa no ansana meja wo ama wakono enne youth na ba no bebre na epeska omani briska efutu ben na wodi wo ede ma omo efa asemi ehu okay mimi mami onu adokunu nti dokunu no ya na ya wu ye nyina to mu mi sister no mu nyina mi mami wo be se 12 dokunu na ya no de wu ye nyina onu adokunu ton beans kelewele bibia e wo TV3 sa ansana mi sister no mu nyina be ware no mo awu wo mo ba ye nana no mu mi sister nana no wo ho bebre nso ya busua mu de akwara bia ya sa de no but me happy me kan so ya busua ni bi o ye dede family and now ya foli family na so kwa koji sikedura wa obedani abodanfo na wo dia chi wo kroma fi so nipa na wo di sika nkwa akọwo no na wa ye sika ma wa wo ya obedani bodanfo nti dia metu emamo no metu omfo se omo hwo mo hu se wo ma mi ye adwuma bia bomodia na sa adwuma no usu ti fifiri Yakobon be boa wa ma wo benye sika enka se be ma ana obi kunu ana obi yiri e wo sika na ko tata no na wa kita sika na wa ko pra nipa na jiniska ana jozu ko ye sika duro na wa ko fa obi sika ana ko kun obi na wa fa nipa sika dia ko ma duro fo no se omo ye duro aduro ni ahwande bi obema o busumu ni ahwande bi obema enua any clay ena omo afiti na omo de si ho nti mi happy dia mi catch abayu ani na branch ni se omo perfect de eni ani brade no odi ube kose yemu so sumu nyame so abomodia na yiri hu na sumu nyame mi ma abo bra bebrere abo ko so ma abo kwa nkochi wo kromu mi bo life ena mi ko dance concert disco so mi ye adwuma ti fifiri ansana mi ko to mi ma mi dokran na o ma mi kakra na mi so mi dia siesie mi ahun siesie so ma ni bre Unua siesie ohun no hwehwe o hwehilwe a na wani abre uni baabi ohun sika no fri obi wo ho ani nana ni nana no mu omo nya sika nyamya cha omo sika neto nti omo nyi ye pe na sika no omo obi dada to wa Yakobon ama usatam no now the anibre ediswa sister wo be kwa ko sheka na se na wa peche na assistant sika gari na so bra unwase na to mi sum nyame na uti wa wufuo uti wa danfo papa na ya titi omo ofia sister nyami be ma usika na ma na bro sika gali no
ti mi ma asem a mi wa me ka che mi ba eni mi nana no no ti mi ma bo brand bet ma pesa sika gare mi kai se mre bi mi ni madam fo bi ko mala ho mala na e ko ni ho mala no hwe mi se o si wo de enya de e betumi aye bibi ma kwoto abusu market ba na mi nim sa de no e che no madam fo no di mi ko e no mala no ka che nso on ka che ni se de bi when he crown to me yes adie no and I'm here and I'm sam echi nti dia me wani se memru no omo ko asori so omo jina asori dem a omo bom pae ma adrofo no mo no omo bom pae ma sakawafo no mo sakawa no sika na wo pensa na odi ukwakoy sakawa no e bia mimi wa ha no wo di sika no tumi so a entumi kumi obi so ni moja edin sen wo de no mi so minya sika no kranka mi penso mimi fa wo nya de na wo di mi be sika dro wo so wo be kobi akontabu no wo ho ebi so wo a wo chichi na unam ubusan fo be se sika sasa boda no enti ma wo be fam no de akowu wa wu miensa wo be bu akonta miensa enti media ma se ma mi wo ni nyina Ghana fo ni nyina ambawa no mo koti omo hwe TV sa ewe abrofo TV ni we ni nyina omo nsu ade omo nsu ade pa na nyamesum asofo no mo preach wo radio so a ni TV so a omo nti asofo no mo no mo nti asofo papa na nyame huhu ewo mu nyame aho ade wo mu no mo bra mu ho ase wo ya user bra ho ase ma nyame na de awo pe no nyanya kopon de na odi ama wo nti ma asem anu no mama nyame ensha mama happy nyame ensha pa ya ma me wakasa bebre wakasa amen mama nyame ensha wo wakasa bebre na minimisamo nyina mo ede mafa efuto efrem na wo hye esuru se ya abrantie no na wo tete no hye wo tete sika gari yi poster na na se wo tete abrantie no tete wo honum wo tini nyina ama ye hunu se ampa na na grada ye de asesa wo hye mensa esuru wa wo ye de wo tete na na agrada o tete bibia wo tete adofo bibie ye de bramo life ye de bramo life na me a me de ejumedie bramo no me din de afia ensroma adofo edesene ye besa esha makra obibia agada ampa ye de wasesante wa wo hya me so no wo nso ye de wo so fa nyame na wo so esesa efa hya nyame din enmonyam eye too much gh we bring you nothing but the best for menya ni patitru bia odi mu pane no eba betwetwe enkoma afa ye na agrada ehu asemi na obebo ni din edi amaya ma ye nyina ya ye den ye hu no daddy me pacho obebo din kakra amaye yo mimi yankrani Ghana oji mi lenche ni Ghana oji mi esa ni majuwe gan no fia no ko ba fie gama shipon ni ayi ni jiete no odoko fe jase chene ni odoko jase ni yo mi ye ke ha ye gama shiemi mi ye ke ha odoko ka sene e wo ke no ko ba ne ke ni ekwa mi ho bi atruka ni nyeche mi no ni manye majueje keje bia na fe asene shipon wo ji mani wo develop bia fe e wo na agrada ene yo lenche wo cheme ko me ji mani ke ha ni wo anukwale wala ke wancheni ni wala ke fese bahi so to mbia ne dani se mi bahi bia ne ni wana ke la unu tumo ne echu won jino shikaje ke nmene nu mo echelele wo ba da nu mo shi akeke nu mo echele be no ne ke chu ne ke kusu na hu ni nmene ne ke nu mo echele be ya nu kwale pa ke nu mo jamu ajale enyu ko ke nu mo echebo be sani ehin ado ake be ba jadu ngo jogba ni mo fi amu anake echake onani ni ke nuchumo ni ebatu ne ke echo gbalo ninu mo lencha amu echo ami ne ye bo ale ni mo fi amu anake ke je fe no kopo lenche nu mo lenche ke ko fe no ko no show here no okpa ifa akeki obu e wo Yehowa kekele no fe fe akekele ni lenche de ke echake ye ni lele echake mo aye mu ahale ni o manye afe no energy no ni manye mayu efi o ya grada ade okay me damoshi na me pa chance na meja amawa kokra no bebre na ka se nkofo wagigi omusika ni nyina no ontua omuka emma no de omusika ni ma omudia omu be hunu se ampana na grada asesa wafa nyame pacho eno no ugitum sa oh ebe mi se nkofo si omu pese omuntua sika manua ene se ye duma na wo ye ena wo ni mu se wo si fa
fasika beji sika ena wa uti ase obi ani na adwuma a wo ye uti ase na wo ba ye nti wati ase ena wo ba ye na odi aba be ye we na bia unsa kan ya se o ma maji ena se unsa kan na ahia eye adwuma na ya ye ukotoka na se car no konya accident a na se ya so ntumi nka so o kwa koji sika do wo ba bia wo to car no anya basa ncho anka obi anfa enche no no mo hunu mobo no onu mo adoye bebre mo ya adoye emma ebia obi a ne sika bemu a wo hunu omo bie mu no na wo se wa sakra no omo nyina hunu mobo na wo mo fa nche no me pa chance na meja wa mo akokra no eni youth na aba no bebre na pesika gari bebre na pese omo di omo nsa ebeye adwuma efutu ben e na wo edi ma youth se de be ya omo another na agrada eba bioma omo besua bibia e de efrimu ebe me say youth ni de say ye starting life no ye adwuma kakra me ye adwuma continuously for 22 years me ye adwuma nsa na ye be see me jase ni e wo odoko me kan ebe me say soto hini kura be fa hasisi a me gina na ofre me say ni jase e na me so me gini so de me say me obi wo ho a ebi anu oyo hini bet onu oyo hini wo soto nti oho me no anu ehun say e na say de wo mu ni say abranti wa no aba no akwati say sometimes say adwuma bi ani kura ni hokra o fight a o benya adwuma na ye o fight bet titi no I'm abai omo pe quick money it obi ka say fasika beji sika no di mrika no ba be ye it is sometimes brave di bebre do wo ho a enye inkrofo akonfo na ye wa woni mu say wo be kwa kopa adwuma ye no na esi fasika beji sika be bi ekwan be fa so anya sika a odi be ba no be fa so iti anka de wo mu say youth no anka me bompa ya mo nyina say obi amia na ni say no man kitinkiti po na wo ton a wo be nya sika but quick money no we won say no yonko kutaka fefefe onu so fight say obeto sa aka no na sa sika no kwa akonya wo yi won ye adwuma be de no ato sa aka no iti anka me Israel youth ni say obi wo wa enfa no kura so odi ni ba be kwa akoji obi kura wo wa odi ni mami be kwa akoji ni papa kura wo no odi ni be kwa akoji anka me Israel youth ni say e ya reho say wo mami wo be hu ana odi na akoji schedule na esi enye nti ye stem kwala no se omunya ni mpanifo no so omaye omu konfo no omunya oduro TV so a omaye ade no bebre na obi e hwa no so ema boys no eni brese omu so okopesika wahu nti anka me de mesra ni se mesra ba ni se na nkrofo no a omu ya advert wo TV so okonfo no ye betumi a stop enu so a anka enu so beboa so wahu se so o wa ba be makura usuro se that wo better be the wo mama and no papa better be akodi sika because omo nyina pay quick money well boys no so obre it obi breast ano omia nani na okoye adwuma obenya sika bet adwuma bi ni won nti won say no so bet adwuma woni ho a bibi obeto okodokura obenya sika nti yesre nkwala no ye frɛ youth na konfo no so TV fo no amogi no sa no yesre se ankomo ntwa so na entrati nkwala no wahu nti aka me kasa kakra metumi aka ni wa na grada no wasi wasisa no wasisa totally obi wo no so wasisa na wasisa no mo na wode nanu mo kwa wasi mi osofo o ma say why you comfort anti na wode anu mo wode asore no ba hata na anim no de ayo comfort nti so wasi wasisa dia wasisa totally no bia hu say wasisa na de no ji no ni jamele sani me ni ebale na kan krofo na abasa no ene obi a obeba na se owo bi nko ade a won fa mo because ya juma so profit and loss sana tumi ba no profit and loss just hene wakasa so tom just hene odoko jase che enam ne no etwetwe nkomo adofo tumaji echia ne betimi disa ensemi ede abrewo koso ana hye na aye ne ye nuamema ba ko mienu bi so ebe etwetwe enkfo wo hye mensa nifa so amasenya me nua be ma me ne no eba betwetwe nkomo afana na grada ne sesan ya o se wasesane mu na me ye kame we na ye man akwaba me bra pani me ma akwaba
Yeah, na mama. Bibia boko. Abo de adawro ma ye ho ye pa. Yo na ye efa ye nia ye maame agrada wo susu se ampa se no kura we free ni pemu asesa ampa. Mama, ewiase na ye mienu pe. Esum ene han. Na ono no se owo han mu sesia waba owo sum mu bet waba han mu. But to me age no menjini. Wunyini upon ni nyama ni aboso nyina ke se wahye won no wunyini aboso no ye go fake o ni original o so betima enya aboso ba ko no chi no ye wonu ese ye nua no chi no si nua ne wahye awi o be honhom na nkasa no e wo ho na wo si wasakra enima bi do me de me man be se bosu mimienu se ye nsakra ye pa ma me nkasa ba ko so enkyere o when ye maame no si ani kunu yo sofo enne de o se wasakra na sakra wasakra no me to me no eye fake enya de wasakra cause onim de hyehye oni ni kunu ayeden ahyehye enti sakra so wasakra no me de menji ntum ba akusei cause ne yawa apobu awabo do ye say Paul ambantem so o chedikafo but onu ne de eye fake menji ntum. Okay, ye papa so o manu 2 months ahye sampose agrada asesa na akomfo so de so wahye ma so komfo no honhom na etini mutenya onu pado osusu se eye camouflage bi na enye no kre si awahye ni nei original no bosom original no hyeho hyeho because wo si wukunu eye osofo me kai o makoto apa life asori ntini kunu no ebe di sofo enti eba sana eyade ese ni kunu no powers no o pulutu ema oba no enti enye sesi e won ti oso evangelist man busum mienu busum miensa fe na o hyenkom wa hyase a hyenkom na nkom na firi he niye na abusum na omunwane nko ba bia omu na mo ne yede eye adwuma enti di oye de san ha me ne se oso wa sakra pa mesre enidie mu ara omo obo mu apuo etwetwe sikan eburo mu wa ha no onfo mu sikan nyina yede enfo mo na nye katasu mu amu aso na asem no court ni ndi wori ye ne ma bi se na Ghana fo ebenye sympathy bi dia ma se o se wa sakra di nkrofo billions of me kwan ni we twa so pa me ne o makon me ni se no mu titie well sikan nyina ne obro nkrofo ne tietie o ma ya se wa ha well endi do Canada o si wa jin crofo si ka onu amusi wa enne wa sakra wa hunya Zakios o ye no o de musika nyina de mo onto na japade ni nyina no fa otu obi aka ne ehun si afede wa sakra o ho na me de me se me agei magi adi se wa sakra mpa yendi abema na akasa bebre na sa hwe be ma me wo me bra wa hase ate so no so epeso no so edi kakra ekran nya ye nua bema agei akasa no ho me nua bema me mo akwa ba bejo so me nua ba na what say na me adum me ho eye na me pacho enyema ekosui agrada akasa wasesa no eyampa wugidi se wasesa na ansa na obekasa no me hwe so bebo wudin kakra edi ama ahwefo yo ye fra me edu edatanimu em se me de so tuom he ya na me wo na yetwam ha de bia nti yehu de ekoso ha na me de sakra wa sakra ne on sakra ye no ni nyina me de mitimi njeje enipa eye nyankopon ene betimi ajeje nipa na me de metimi aka ne se emfato hu de we enye afutuo ema youth no a o masi so a o mpa adwumaden no me tu o mfo se o mfa sa akonya we so na wo mo nya adwuma na wo mo sum nyame because bosom no o won kwa enkanyese ahini Bible say abosonsom eye nkwase asem eti de ode ne ho to bosom so na yahuhude e na ade ho beto no so se watena se ya bu nkrofo aye anya sika wi o so wasakra eti wa wo yaje usika no ana wa ya bo na ana wa ya ye obibi no e de na se wa benya firim wo to japade e de ba ma ya gidi ye na de na benya firim se bosom na obaji usika no ono ne ya hye no eti afutuo we enkoma youth na omo mpa adwuma no na omo nsesa na omo fa omo hu manyame na eno na ebeboa omo medawase me nua bema na osusu se ebiom no eye end time ana se ewiase wie ye mu ana ye wei ana de wiase no kone de metimi aka se yakopon ewieye na eba no
because they say abosonsom ne nneɛma huhu a ɛba wiase no ɛkyerɛ sɛ awieɛ no ɛna ɛba no enti nipa nsakra ɛno mo mbɛboa yɛ midasi bebre yenua bema no wakasa adofo ahai ena medemo ebesie is too much gh ya na ebetimi di enemo say live I be say I pie live e di ebebre mo